Sejroning usaha nas penglimakan kasus COVID-19, samian krama kaaptiang sida becik ngelaksanakan protokol kesehatan punika taler majeng anak alit. Sinarengang para yayah rena wiade keluarga dahat kebuatan antuk nintenin anak alit ngelaksanakan 3M sane patut. Makudang-kudang pemargi kelaksanayang antuk nincapang disiplin krama nes penglahlah COVID-19. Ngawit saking masang spanduk ngicen pangruhan miwah sosialisasi taler sidak prokes. Samian krama antuk sinarengan kaaptiang disiplin 3M sajroning nampenin pandemi COVID-19 pamekas majeng anak alit. Janten pemargi sanika anggen nitenin anak alit matiosan. Sile tunggilnyane melarapan antuk macerita mepelalianan miwah ngicen hadiah. Ring keluarga sinarengan yayah rena kabuatang pisan antuk nitenin tur ngicen wimbe majeng pianak sajroning laksanayang prokes sekadi sapunapi tata cara nganggen masker sane patut ngwajikin tangan nganggen sabun ring toya sane mambah ngresikang angge prade rauh saking jaba wiadin melelungan. Nitenin prokes majeng anak alit dahat muatang sokongan saking angge keluarga sane tiosan. Tias punika serana prokes COVID-19 taler mangde kejangkepin. Kaaptiang anak alit sayan uning tur biasa ngelaksanayang 3M ring tengahing pandemi sekadi mangkin antuk nambakin anak alit keni panglalah COVID-19. Juliana, Bali TV.